أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sinina tamato malabiku makoto parosila surah malabiku yang kewe pada ria maseri pung Allah Ta'ala rilebu na yewe hitanaewe nafala lamana ki pung Allah Ta'ala agay malalang yero malalang tania ajeta. Pak biasa tu ifo dak tahu, biasa ifal lebakat tahu sesa. Sila sureng malala kitu. Agama dari napai baling hade tu dama. Malala kitu na sade leuka. Malala kitu na sade istirahat mak. Tania ajeta malalang pada hakikatnya. Tapi iro na falalangi pung Allah Ta'ala. As-su'mut tamana inapasata. Tegi angka amulang Allah langan, pasti angka to acapurang ri Allah langan na. Yenang katau angka ya sang amulang, angka to ya sa pacapura batuan na, angka ya sa garis tar, angka to ya sa garis finish. Itulah sebabnya semakin malangkah kaki kita fine imalalang ajeta yewe. Foda lali oleh tak maka de mabela ni yak bukuri macawi ni yang uloi sarikwa mengi tulima lebba erori ini nawe mumpur yatikae untuk segala yang kita lakukan adalah niat karena Allah. Itulah sebabnya salah satu andre guru tak fura palatu imakada Allah langi sitonganna aguru ki ri kalimat bismillah. Kalimat bismillah. Ambulangi ribae pacapur ngiri mimpi. Age robba billah. Age robim ma Allah. Billah make batuangi fole kuki pung Allah Ta'ala. Ma Allah make batuangi to melok le supaya makupung Allah Ta'ala. Jadi itu yang lalani urufusing bismi urufusing maga modele na urufusing ma modele garagaji pura mendre pura nonno pura nonno pura mendre pura mendre pura nonno magi semenjak na falala ki Allah Ta'ala rilebo na yetane maka kondisinya rupa tahu mapakumana angka nendre angka tonang kana nonno angkana nonno angkana endre dega gato mendre teru deto gato nonno teru maka itu gambaran maka desa semenjak nafalala ki ku Allah Ta'ala rinebo na yatana maka siap-siaplah kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yekia de nafalala bawa ki ku Allah Ta'ala naleki fasilitas aga fasilitasna. Fasilitasnya adalah fappe dalle si bawa fappe nyamang. Aga ya sa fappe dalle, aga to ya sa fappe nyamang. Jadi itu pada batuan nadi, kumaka dete fappe dalle si bawa fappe nyamang. Biasanya fappe dalle sininna anu pole saliwang. Fappe dalle mana nga sana? Angka oto, angka bola, angka motoro, angka usaha fappe dale mana nga sana itu siasanya fappe nyamang
anu fole ilalang aga yang sang anu fole ilalang maka sifat kita matai makanjak pareng kali gado cili mamma tinroy maka si joka-jokan aja ini rasa papenya makanya itu di rufatawe ifancaji kita sabah suku si suku-sukuna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim majappu ki pancaji rupatawe dalam kondisi sempurna niki aga nasange ayat lanjutanna thumma radadnahu asfala safilin randai mariawai matunai nasaba alena matopak korwalena makanya yisafero ya yufakulingi pemang ya sange papedalle sininna anu pole saliwang engkau to angka dara angka pangempang angka jamang-jamang dan sebagainya itu papedale semua itu sia sange papenya mang anu polewe ilalang maka sifat kita matai makanjak pareng kali gado cile mamma tinroy manyamamofa mandre papena dinge ino riasa papenya fakutanana tega madarri na sukuru ki tolinoy tega madarri na senga tolinoy tega madarri na rampe tolinoy tadang pagaka iya mitu mau tuli na rampe rufatawe anu naitay mata na lufay makada aga na paki makita jadi meron naitay mata kada we ang kanaw tuko we maluan ni galuko mega niya gagaku iya mitu malada na senga tayo sesa tanpa dia lupa deni ngerang maka ang kapapenyamang luar biasa angka na komelo itutung ta cede-cede sederhana komelo kimala perbandingan ang kagataw melok pasisele matan na si wali si bawa du 100 juta ang kagataw melok pasisele jantun na si bawa du 1 miliar begitu berharganya papenyaman na Allah Ta'ala tetapi manusia tidak memahami itu semua narima kuana naro ang kasit dia gagah ye na makasing yero na pangaruhi pole saliwang na pangorito pole ilalang upakoling ipemang ang kasit dia gagah ye na makanja yero na pangaruhi papenyamangi na pangaruhi to papidale na ye kakumajayero na pangaruhi papidale na pangaruhi papenyamangi aga yero atinna rufatau jadi ang katurilalan na watak-kaleta upan na seha yero upan na madising yero madising mana ngilain neye na reko iyero malasa na reko iyero makelu mana ngilain ini luar biasa madar yang katau makada ay mabela-bela je masigi ustaz sebenarnya komelo ikaji dia gaga masigi mabela aga mi madari mabela ri rupatawi atinna mi mabela apa namo maga cawe na masigi yekko mabela atinna tawe sila dakajo ko masigi tapi namo to mabela bolana tawe pole masigi yekko atinna tay macawe pasti dia berusaha berangkat makanya hati ini luar biasa aga wadi patanang yati maka di ayat ala bizikrillah tatma'innul qulub de gagawa di patanang yatinna rufatawe sangadinna maringarat berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dampang kamar aja tomatoku yang mana wadi ngaman ifa di boleh yero selalu berpersangka baik fikiri ifa kanjaki fahangi ifa kasigi berpersangka baik sama Allah yero ifa megewe fa doangang kurangi dari ki afan katonga je tutau dari ki manipatui ina fasad di mak dari ki bahkan yang lebih parah mega sumpulolota ia panasan dale kudui ia panasan gaga kudui itana ini ku anggotana maka de teratir ki cek de sapol rasa he ia menediku on ralino mentah-mentah 20 menit sabudina na saya menediku on ralino lo yago to tanyaga duiro lo yaga boleh tanyaga duiro lo yaga dere tanyaga duiro artinya apa ajak lalo na megangi dari kita nama kura pak donget